Muhaye ikaze udahwema gukurikirana ibiganiro bya Kigali Creators. Iyi ni online business, murabimenyere neza cyane, tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye bijyanye no gukorera amafaranga online ndetse no tips tugiye dutandukanye tukwereka ukuntu internet cyangwa se telefone yawe ishobora kuba yagufasha mu buryo bwo kubyaza umusaruro internet. So uyu munsi guys, ndabizi hari video nigeze kubakora y'ukuntu wakoresha Thunder VPN. Iyi ni VPN igwa internet y'ubuntu utiriwe ugura megabyte cyangwa se data. Ariko rero nabonye ejo bundi muri comment hari umuntu wanyandikiye ambwira ngo ntabwo igikora. Gute itagikora? Ngiye kukwereka yuko igiye ikora, ndetse nawe kandi utayifite ube wabasha kwishyira muri telefone yawe, ujye ubasha gukoresha internet y'ubuntu nta gishoro usabwa, nta mafaranga uguzemo internet yawe. Nawe kandi uzifite ukaba wabasha kuzikoresha zikagushirana, birashoboka neza cyane yuko ushobora nawe kuba wabasha gukoresha iyi Thunder VPN mu gihe internet yaba yagushiranye, cyangwa mu gihe waba wifuza kuba wareka gukonsoma internet yawe ukaba wakoresha iyi Thunder. Guys, reka nkwereke uburyo ikoreshwamo. Nta kintu ukora rero iyo umaje kujya kuri reka twinjire muri Play Store. Okay, reka kwanza mbanze nkwereke uburyo ikora, noneho ndakwereka n'uburyo uri bujye kuri Play Store uyisearchingemo ndetse uyestare muri telefone yawe. Nta kindi ukora rero, iyo uyifitemo urayifungura ukanda kuri connect. Hano bahita bakubaza ko ugomba gufungura internet yawe kugira ngo ube wabasha kuyiconnectinga. Internet rero turamanura hano hejuru, tuze dufungure. Ufungura internet ariko uri empty, nta kintu ufiteho ikabasha kuba yakora. Reka nkwereke ko ngewe nta kintu kimwe mfiteho. Nyamwe n'utegereza ukanze akanyenyeri 31 ugashyiraho urwego, haba kuri Airtel haba kuri MTN, nta hantu hamwe mfite internet. Ngira ngo urabona ko mfiteho 0 kuri balance, ndetse yewe n'abakoresha gutya ugashyiraho gutya nabwo urasanga mfiteho 0, nta kintu kibereyeho. Okay, no kuri Airtel nuko bimeze. Ubwo rero wowe icyo ukora ubwo udafite internet, ngira ngo urabona izi service ntabwo nzemerewe, uraza rero ugafungura internet yawe hano, ugafungura data nk'ibisanzwe kuko nta kintu ufiteho wowe, ugahita ngira ngo urabona hano hasi barakwereka ko na sign to the network MTN Rwanda Cell. Nta kintu mfiteho, baranyibwira ngo insigningeho ariko nta kintu kiho. Nta kindi ukora rero, wowe winjira muri ya VPN yawe, ngira ngo urayibona hano hasi uko yanditse ni Thunder VPN, ngira ngo urayibona ni ngiyi. Uraza rero mu gihe wayidownloadinze ugakirikaho gutya. Iyo umaje ukirikaho rero nta kindi, wafunguye data zawe uhita ukanda kuri connect. Ngira ngo urabona ko yabaye connected. Okay, reka nkwereke connect kuntu iba imeze. Okay, iba imeze gutya iyo itari connected. Iba imeze gutya, isa gutya. Ngira ngo urahabona neza ukuntu haba hameze. Kinjiramo uraza ugakanda handitse connected. Iyo umaje gukanda connected ihita imera gutya. Okay, hano ukabona handitse connected, yambaye connected hano hasi, ngira ngo uriko urabibona aha ngaha. Witegereje aha habaye connected, kandi ikindi hano ngira ngo urabona ko birimo birabara. Ubu tuvugana urebye aha hejuru, ngira ngo urabona ko internet iriho kandi iri gukora neza cyane. Iyo ubona itari gukora neza uraza ukinjira hano hejuru, reka mabereke neza aha hejuru domo 3 aha ngaha, ukaza ugakirikaho. Iyo ukiritseho rero gutya hahitaza izi option nta kindi zivuga, zirakubwira ukaza aha handitse setting kugira ngo setting yongere ikore neza. Uraza ugakandaho gutya. Iyo umaje gukandaho kuri setting rero uhita uza hano handitse improve connection stability, ukaza gutya ugahita ukanda kuri improve connection stability, ukabasha kuyigira
ukayifungura aka kantu akangaka ukakagira on. Iyo ukagize on gutya itakoraga neza bakwereka bino bigambo, wangiza ugakanda kuri arrow gutya ukemeza kuri arrow. Wamara kwemeza kuri arrow gutya ugahita ukomeza ukinjira muri internet yawe. Ngira ngo urabona yuko kafungutse, ngaka kafungutse. Iyo bimeze gutya rero ubu ngubu tuvugana ibiri gukora neza kandi cyane. Ubu ngubu kugira ngo wemere yuko iri gukora nta kindi ukora, uraza ukajya muri search yawe. Mugiye muri search hano harimo ibihugu bigiye bitandukanye, uraza ugakoresha bimwe muri byo. Ibyo twemerewe twebwe, ibyo twemerewe ni Germany, United States, United Kingdom, United States ya kabiri. Ibi bindi biriho pro, ibi ngibi birishyurwa amadolari, nago tubyemerewe. Uraza rero ugahitamo kimwe muri byo. Reka twenda twitiremo hano turi kuri Germany, reka duhitemo kuri United States ahangaha. Ngira ngo urabona ko iba yariyo iba connected. Igihugu wa connectinze ukibonera ahangaha gutya ko aricyo server yawe uri gukoresha. Kugira ubone rero ko iri gukora rero nta kindi ukora, uraza ni urugero kuko urabizi ko na internet twari dufite, reka dusearching ikintu tujye nko muri YouTube turebe wenda niba ifunguka. Winjiye muri YouTube urategereza ukareba niba koko ifunguka ya internet yawe iri gukora. Iyo itari gukora ntago bibasha kuba byafunguka, kandi irakora neza ikabasha kwihuta. Ngira ngo urabona ko bifunguka neza cyane, internet yacu iri gukora. Okay, reka twongere kandi wenda twinjire nanone kuri TikTok turebe nayo ubwayo niba ikora. Okay, kugira ngo ube confirm yuko ibintu bikora neza cyane. Wa undi wambwiraga ngo nagikora, abarebe neza ko ibyo yavuze atari ko bimeze, ahubwo biterwa nuko aba yayikoresheje. Kuri TikTok okay, kuri post reka nsubire hano muri de. Okay, reka turebe, ndabona bangiye muri post, ariko reka dusubireho inyuma turebe uko bimeze. Dusubire kuri home. Ngira ngo hano kuri home, ngira ngo nubundi urabona ko TikTok yacu irakora nubundi. Ngira ngo urabona ko TikTok irakora, ngira ngo urabona ko irakora nta kibazo na kimwe kirimo, ibintu byose ni ruzungu. Okay, reka twisubire inyuma bataza kuduha copyright y'ama video y'abandi. Okay, ngira ngo urabona ko ibintu bikora neza cyane. Na yindi ni Thunder VPN, irakora we wambwiye ngo nagikora, irakora neza kandi cyane. Okay, reka turebe rero ukuntu isearchinga. Uraza hano ukinjira muri Play Store yawe, aha muri Play Store warangiza ukaza ukinjiramo ukandikamo Thunder VPN. Urandikamo Thunder VPN iraza neza cyane. Ngira ngo urabona ko no muri Play Store harimo harakora. Get started, yego turaza dukore get started. Ngewe maze iminsi nari kuyikoresha, reka rero dutangire kugira ngo twinjiremo aha ngaha. Uraza hano hasi rero kuri search nk'ibisanzwe aha ngaha, reka nkwereke search ahantu ibiherereye. Uramanuka hano hasi handitse search, ngira ngo urayibona, ukore kuri search. Nukora kuri search uraza wandikemo Thunder VPN hano hejuru, uraza wandikemo Thunder VPN. Okay, dere uko babyandika Thunder VPN. Ngira ngo urayibona kwije hano hejuru, ngira ngo urabona ngiyi. Reka turebe uko imeze, reka tuyifungureho gutya dukandeho kugira ngo umenye neza ko ariyo. Ni iyaha hasi aha ngaha, iyi ngiyi niyo iri bara ry'ubururu yewe bwijimye bujya gusa nk'agacyatsi gakeya ndetse n'akarogo k'umweru. Iyi niyo ugomba kuba wakoresha. Iyi ngiyi numara kwikandaho uraza kuri install,
numara kwikanda kuri install, twebwe dufite installed ahubwo irasaba kuyikorera update. Wowe hano usanga handitse open, iyo umaje kuinstalla usanga handitse open, iyo umaje gusanga handitse open setting nago igoye cyane. Reka nze nkwereke uko ushobora kuba wayi settinga. Okay, so nkonekitinzeho wireless kugira ngo tubashe kuba twayinstalamo, kuko nayikuyemo kugira ngo dufatanyirize hamwe kuba twayinstal라 muri telefone yacu. Uraza rero ugakanda hano kuri install nk'ibisanzwe ko installing application gutya, hanyuma ugakandaho install. Umaze gukandaho install nyine uragomba gutegereza ikaba installed muri telefone yawe, ukabona gukanda kuri open. Reka dutegerezeho gatoya rero ibe installed. Ngewe rero bitewe ni wireless uburyo iri kugenda, iragenda gake cyane, ariko reka turebe nibara kuba installed ikindi turi bwongere gukurikizaho. Yamaje kuba installed rero, icyo dutegereje nuko iba open, tugakanda kuri open tukayifungura. Nagitinda, ifite utumegabyte duke cyane, nago itinda. Reka dutegereze gatoya rero iduhe open, tubashe kuyi openinga, ubundi tuyisettinge muri telefone, ubundi ujye ukoresha internet nta gishoro cy'amafaranga yawiriwe ushora nguragura internet cyangwa se data muri rusange, ahubwo ukoreshe Rwanda VPN. Ingi inakora neza cyane, njye nyikoresheje imyaka myinshi. Ngira ngo urebye muri video nakoze bwa mbere urasanga nyimaranye umwaka. Iyo internet inshiranye nayo nifite mbasha kuba nakifashisha iyi ngiyi ikamfasha gukora ibyanjye. Gusa nk'abantu mukora amafaranga online, hari zimwe muri application udashobora kuyikoreshaho ngikunde, kuko bahita badetectinga bakabona ko ari VPN, bakaba bakanga yuko uyikoresha. Iyi ngiyi ikora ku bindi bintu cyangwa se ku zindi application, ariko zimwe na zimwe ndakuburiza kuzazirikana yuko zishobora kuba zitakora. So ngira ngo urabona yuko yamaje kuba open. Twe tugiye gukanda hano kuri open, nitumara gukanda kuri open nk'ibisanzwe tuze dufungure iyi Rwanda VPN. Turategereza rero, ngira ngo urabona hano icyo bakubwira ngo ngira ngo urabona aha baraguha amabwiriza n'amategeko yabo, urasoma hano ukareba, wanyuze ukaza ugakora hano handitse accept. Ahangaha kuri accept, wamara gukanda accept gutya ugahita utegereza hakazamo Rwanda VPN yawe. Ngira ngo urabona ko bakubwira ngo checking, finding best service, testing connection speed, ibintu nk'ibyo byose urategereza nyine bikaza bimeze gutya. Wowe rero nago uri buze kwemeza ahantu na hamwe muri ibi byombi. Ngira ngo urabona hano witegereje barakubwira ko mu cyumweru ushobora kwishyura amadolari 5 ku mwaka, ukishyura amadolari 59 ku kwezi. Ahangaha naho ukishyura amadolari 9. Wowe uraza rero hano hejuru, ngira ngo urahano mu kaguni, uraza ugakuraho aka kantu, ugakora kuri aka gasaraba, ukaza ukagakuraho gutya. Iyo umaze kugakora aka gasaraba uhita winjira muri application yawe cyangwa muri VPN yawe directly. Ngira ngo urabona ko twamaje kwinjiramo neza 5 kwa 5. Ikisigaye ni ukuzokanda hano kuri connect. Noneho wamara kuyikorera connect, reka dukoreho iriya wireless twashyizeho kugira ngo tubashe gukoresha iyi Rwanda. Ngira ngo niwitegereza hari hejuru urabona ko nta network n'imwe iri gukora. hari hejuru ngira ngo urabona ko nta network n'imwe iri gukora, ariko nikanda kuri connect hano hasi urahita ubona izamutse iyi VPN. Reka dukande hano kuri connect. Ngira ngo iyo ukanze kuri connect hano barakubwira ibi ngibi, uraza ugakanda kuri arrow hano, ukavivura kuri aka kantu kari hano gutya ahanditse do not ask again, ukaza ugakandaho gutya, warangiza ugakanda kuri arrow hano. Umaze gukanda kuri arrow barahita bakubwira hano ngo fungura. Reka urebe hano ko ngo please connect to the internet continue. Barakubwira rero ngo ufungure data. Hano hejuru urafungura data, nubwo naziriho ariko ugomba kuhafungura kugira ngo ibone connection. Wangiza ugahita ukanda rero hano kuri connect direct gutya. Ngira ngo urabona uko ifungutse imeze.
ngira ngo uri kubibona neza cyane. Automatically selected to the faster service for you. Please click here if you need to another country. Ngira ngo urabona ibyo bakubwira hano, barakubwira ngo this application automatically selected the faster service for you. Please click here if you need to other country server. Ngo niba wifuza kuba wakonectingaho iyindi server urakandaho aha hejuru. Ngira ngo urabona ko naga fresh hano kari kubikwereka. Ubwo rero iyo nawe ushaka kubikora ko uraza ugakandaho kuri aka gafresh aka kanoza gutya no kurentinga, ariko nta kibazo uraza ugakanda izi nyenyeri. Warangiza kuri server zindi rero tunaberetse aho uzikura hano hejuru hari umubumbe, ukaza gutya ugakandaho kuri izi server gutya. Iyo ukanzeho uraza ugahitamo imwe muri zo. Ngira ngo urabona ko dufiteho United State, ushaka waza kuri Germany, ushaka waza hano kuri United Kingdom, Germany, United States. Izi zose nizo zemerewe gukora nkuko nakubwiza, zanditseho pro zo hasi. Izi zindi nago wemerewe kuzikoresha keretse wishyuye. Iyo nakubwiye yuko itari gukora neza, uraza ukareba hano hejuru mu kaguni ahantu hari akantu k'umutuku, ni muri setting. Uragenda ukayikora kuri setting, ukaza aha muri setting gutya, warangiza ukareba iyi setting ni iki gikorerwamo. Muri setting ukanzeho rero uraza ugasanga izi service zidafunguwe. Nta kindi ukora rero, wowe uraza ukazifungura gutya. Urabona ko izi zose zirafunze, irafunze. Uraza rero ugahita uzikandaho ukazifungura. Iyo ukanzeho gutya kuri hano kuri ngo improve connection stability, ukanzeho hano bahita bakubwira ngo let app always running on background. ngo ureke iyi VPN nyine ikore muri background yawe, ijye ihora igaragara ko iri hara hejuru, ngira ngo ukayibona. Uraza rero ugakanda kuri allow gutya ukemeza. Umaje kwemeza ka kantu gahita gafunguka, n'utu tundi ukadufungura gutya. Warangiza ukisubira inyuma, internet yawe ikaba iri gukora neza cyane. Ngira ngo uje ukinjira mu bintu runaka ushaka gusacinga ibintu byose hano birakunda. N'urugero wenda reka twigire muri Facebook. Hano muri Facebook urebe Facebook irafunguka igakora neza, nta kibazo na kimwe kiba gihari. Reka turebe muri Facebook uko bimeze. Ngira ngo urabona ko Facebook nayo irabasha kuba yafunguka. Urabibona neza cyane ko irimo irakora. Guys, ndakwibutsa gukora subscribe ugafungura inzogera niba ushaka kujya umenya byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se gusobanukirwa uburyo wakorera amafaranga online nta gishoro na kimwe bigusabye wifashe internet ndetse na telefone yawe. Ibyo byonyine birahagije. Reka tuzasure rero mu zindi video zacu, tuzatukwigisha byinshi bitandukanye mu gukorera amafaranga online ndetse no mu zindi service. Ushaka kumenya ko wafungura TikTok, ushaka gufungura email, ushaka gufungura icyo ari cyo cyose, twandikira muri comment turakwereka byose uko bikorwa 5 kwa 5. Mu bindi byose wifuza twandikire muri comment. Ciao, tuzasubire mu video yacu y'ubutaha. Turabakunda cyane.